Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 2024 ngendo umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye wo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki Sentama. Mwiriwe mute? Twiriwe neza umushakamba namwe? Natwe na mahoro. Yego mwabonye akavura? Imvura yaguye inkuba zikubitira mu kibira. Ariko inkuba yo mu kibira rero ntabwo yoroshye nayo. Iyi nkuba yo mu kibira iteye ubwoba. Reka amakuru tuyatangire dutyo bwana mushakamba. Mu kibira ngo inkuba yaba yaraye yongeye gukubita. Nibyo amakuru ahari kandi yizewe nuko mu kibira inkuba yakubise mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya 14 rishyira ku itariki ya 15. Ubundi abantu bitwa Barundi barahagwa ari benshi ariko bataruta abahaguye bo muri FDLR FRDC ubwo na FRN. Ariko nkuko ngira ngo abantu twaye tumaze iminsi dutangaza amakuru aturuka muri Kongo ariko tutavuga umutwe wa Satani ya kabiri. Ababizi bavugaga ko baheruka umutwe wa Satani ya kabiri uburi gwirengero muri Kivu y'Amajyepfo wambuka Minova ukagenda, ariko amakuru rwose ngo mu bapfuye harimo n'abasatani ba kabiri bapfiriye mu kibira bwana Sentama. Nibyo mushakamba nabo barimo na bagenzi babo bo muri FDLR FRN na CNRD ndetse n'abarundi bwana mushakamba n'imbonera kure zarimo. Harimo rero zitoreza hariya buriya ngo gahunda bafite ngo nukuzatera u Rwanda baturutse mu mpande eshatu. Mu ruhande rwa kabiri ni hariya mu Kirundo. Yego. Urabona nyine uko Burundi bugenda bugabana n'u Rwanda, hari iki gice gifata ku Bugesera. Yego. Kikagenda gikomeza aho duhurira na Tanzania. Hakaba n'iki gice gituruka aho ngaho kikamanuka kigana biriya bice bya Kanyaru. Biriya cyamba. Noneho rero na hariya hahingukira Rusizi bwana mushakamba. Niyo gahunda bafite, ariko noneho icyicaro gikuru kikazaba kiri muri Kivu y'Amajyepfo. Bamaze gusenya twirwaneho ya Colonel Makanikani. Iyo ntibazayishobora nayo imaze kwihagararaho. Niyo gahunda bafite, ariko ndabona inkuba itaboroheye bwana mushakamba. Ahubwo se bazaba babonetse abakora ibyo bikorwa? Bishoboka ko ngo ashobora kuba haguye benshi. Giwampaye amakuru yambwiye ati amakuru dufite haguye abagera muri 200. Abandi 280 banza na 5 barakomereka. Urumva na abantu 200 bapfuye, 285. Urumva ko bakaba hafi 500 abagiriye ikibazo hariya bahuye n'inkuba. Kandi muri abo bwana mushakamba abenshi ngo harimo FDLR na FRN. Yego. Harimo uriya mutwe wa Satani ya kabiri nabo bari bagiye gufatanya na bari imyitozo. Hakabamo imbonerakure, hakabamo ingabo z'u Burundi. Bari hariya kuko buriya ngo n'indege za ndege impamvu tutakizibona muri Kongo bazijyanye mu Burundi bwana mushakamba ngo zizakorere hariya. Nibyo bwana Sentama, ngira ngo twe tumaze n'iminsi bivugwa, ngira ngo uribuka FDLR yo muri Rusayo. Usibye iriya Satani ya kabiri hari FDLR ya Rusayo yabaga iri kumwe na General Omega. Iriya nayo yarambutse ijya mu Burundi, nayo ushobora kuba yakubitiwe ahangaha. Usibye ko amakuru yavugaga ko yo yaba iri Bujumbura ho n'amazu yahenze bigoye kubona inzu yo kubamo kubera izi FDLR, ariko nabo niba bari mu kibira nyine ubwo bahakubitiwe. Ariko amakuru aremeza ko nk'amakuru yagiye ashyirwa hanze n'abantu batandukanye bakurikirana amakuru yo mu karere by'umwihariko y'imirwano. Uyu yagize ati abasirikare batazwi bongeye kwigabiza ishyamba bajya guca intege umutwe wa FRN hamwe na FDLR. Amakuru nabonye nizeye neza nuko mu ijoro ryakeye abasirikare bataramenyekana bongeye kujya mu ishyamba rya Kibira barasa abarwanyi b'iterabwoba ba FDLR FRN hamwe n'ababatoza
baje mu gicuku maze bigabiza ibirindiro by'izi nyeshyamba. Hari kajugujugu zimwe zagaragaye mu gitondo zigenzura ibice byegereye iryo shyamba, inyinshi zari za gisivile kugira ngo abo basirikare bakomeze kuba abasirikare batazwi. Igikomeje kwibazwaho na benshi ni uburyo aba basirikare bagera aho bagomba kugera nta ubabonye, yewe nta n'uwo basize inyuma. Umuntu umwe ati ntabwo wabangamira umutekano w'abantuza ngo bakurebere, bakugeraho mbere y'uko ugera ku ntego zawe. Bajyayo nijoro kuko bafite ibikoresho bigezweho bituma barasa igitambuka cyose kandi cyo kitababonye. Harya ubu ni bande bafite ububasha bwarinda abaturage babo bigeze ahangaha? Ibyo byose ni ibyatangajwe, ariko bikavugwa ko utapfa kumenya ababikoze, gusa biba biri hagati ya FDLR, Abarundi, FRN. Bamwe bati naba basubiranamo Bwana Sentama. Nibyo Mushakamba, hariya hari ikibazo koko twarabitangaje. Bavuze FDLR zambuka zica mu kiyaga cya Kivu z'Ibigoma, zirambuka zijya ku Ijwi, ariko zarakomeje zikomerezaho zijya mu Kibira. Biriya twarabivuze ko nyinshi zirimo zijya i Burundi. Buriya ngo hari izindi nyinshi ziri Bujumbura. Ni ibyo wavugaga ko amazu yahenze, si amazu gusa ahubwo ngo n'amaparisere barayagura, bubaka amazu yabo hariya, ku buryo kubona ikibanza hariya biragoye cyane. Yego. Bwana Sentama, andi makuru ajyanye n'aya ntabwo twakwirengagiza ko hari itangazo ryari riherutse kujya hanze rya FDLR, FRN n'ayangirwa guverinoma ikorera mu buhungiro. Ubwo menya noneho guverinoma irakora ikiriyo. Nibyo, ibyo uvuga ni ukuri. Ngira ngo ni inshuro ya gatatu Bwana Mushakamba, cyangwa ziranarenga inshuro eshatu. Ziranarenga. Yego. Rero ko niba bibaye inshuro zirenga eshatu, inkuba yabahinduye umwihariko. Gusa ngo banateguraga kuyihoreraho. Ngo barabitegura, ariko kwihorera ku nkuba ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ibi nasanzwe, ahubwo njyewe nakuze inkuba tutanayivuga no mu izina. Baravuga ngo ni umwami wo hejuru. Yego. Umwami wo hejuru yakubise. Mu rwego rwo kugaragaza ukuntu itinyitse. Ahubwo se Bwana Sentama, abadukurikirana twe ubwacu turibaza tuti aho umugabo akubitiwe rimwe kabiri kwagera akahirinda, abangaba bite? Ni ya matwi ari mu rupfu Bwana Mushakamba. Ariya ni ya matwi ari mu rupfu, ngo ntabwo yumva. Yego. Ntabwo yumva, niyo mpamvu ubona batashobora kuhirinda. Ese ubundi Burundi nta yandi mashyamba bufite bajya kwitorezamo? Ndumva nta yandi mashyamba Uburundi bugira. Banze kwitoreza mu ya Kongo, ariko hariya bari kuhakura ikimbwa yaboneye ku mugezi. Barimo barakibona cyane. Reka dukomeze Bwana Mushakamba. Ngira ngo uyu munsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hiriwe imirwano itoroshye, haba ku murongo w'urugamba ufatiye Gisuma, Rukopfu, biriya bice bya Karongi kugera Ikinigi. Ni umurongo umwe ariko utari kure cyane ya Rubaya. Hariya ngo FRDC hamwe n'Abarundi na FDLR na Nyatura bazindutse batera muri ibyo bice, ariko batera ahantu hatandukanye. Urumva Gisuma, Rukopfu, Kinigi, urumva ko ni ahantu hatandukanye, ni ibice bitatu bitandukanye. Na Kaniro utayibagiwe. Na Kaniro biri ku murongo umwe, kandi byegereye Rubaya Bwana Mushakamba. Bakaba rero ngo bararahiye ngo bagomba kwigarurira Rubaya, ariko nta munsi w'ubusa batahapfira Bwana Mushakamba. Urugamba hariya rwagenze rute?
iriya rubayizabamara ngira ngo ntabwo bajya batekereza uburyo bayivuyemo, ariyo mpamvu bayiyahuramo, ariko nyine bazayishiriraho birumvikana. Bagize gutya rero bagaba ibitero kuri ibyo bice bine bavuga bati ubwo tutereye rimwe mu 23 wenda igihe umusada ariwo watumaga bihagararaho, basanga ariko baracyaye, intare za Sarambwe ziracyaye kurusha uko babitekerezaga, zirabaritagura zirabakubita barirukanka, bari abarundi, bari FRDC, bari Wazalendo, rirahuriro ryose ryarimo, usibye Sadeke zitakiva mu birindiro hariya cyangwa niyo zigiye ku rugamba zirwanira inyuma. Ariko bwana Sentama M23 yahagaze neza, irabakubita ibasubiza inyuma. Hari abo yagiye ifata rwa mikono, hari n'abandi yagiye ibapfira kuri urwo rugamba birumvikana. Nubwo imibare ihagije idasohoka, ariko amakuru nuko abagera mu 8 ba FARDC bafashwe matekwa, abandi bagera kuri 4 b'abarundi ba CNDD-FDD nabo barafatwa, ariko abagera muri 18 banarenga nabo baricwa. Ubwo ni muri ya mibare y'agateganyo. Ariko bwana Sentama ngira ngo ku mugoroba ushobora kuba ari wumvisha amakuru ko Igoma ngo haba hara ngo M23 yahinjiye ku mugoroba w'ejo, ariko ngo cyari igihuha, ahubwo na abaturage birwanagaho barwana na FARDC zishaka kubiba ibyabo. Nibyo bwana Mushakamba, ni ibintu byabaye mu gicuku, byabaye mu ijoro cyane. Byabaye mu ijoro, ndetse siho honyine havugiye amasasu, no mu Isake havugiye. Ntabwo turaza kuhagera tuhavuge, ariko ibyabaye Igoma, abasirikare ba FARDC bagiye kwambura bimwe bamenyereye, kwambura mu ngo no mu za butike. Noneho bagezeyo bakubitana n'abaturage bafashe umwanzuro wo kwirwanaho. Burya ngo umugabo akwirukana kera akakumara ubwoba. Yego. Abaturage rero buriya bya bindi nabo bagurisha imbunda hariya, buri muntu ngo arakagura ngo yirinde. Ubwo rero bakubitana n'abaturage nabo bamaze kuba hababarira, bavuga bati noneho natwe tugiye gutangira ubwirinzi. Bararasana karahava, ku buryo ngo hapfuye abasirikare 4 ba FARDC ndetse n'8 barakomereka bwana Mushakamba. Nibyo ntibyabura ngo kabiri ku mugabo n'ikosa. Abavuga ko ari ARCM 23 iba yahageze, tubanyomoze tuvuge ko atari byo, kuko ntabwo ishobora kugera hariya, haracyari intera. Iyo ufashe ibirometero irimo ni ibirometero bigera muri 20, ntabwo wava mu birometero 20 ngo ugende kandi inzira unyura ugomba kugenda urwana ugere hariya mu mujyi wa Goma, ntibishoboka. Abaturage rero birwanaho bakubitanye na FARDC, biza kugenda uko nguko tubabwiye, uburyo FARDC hari abahaguye, hari abo 4 n'abakomeretse 8. Sake rero naho Isake witwa Karayira ari kwicuza impamvu yise generali. Yakureba imyenda yirukanye iwabo ajye gucuruza amamesa. Yakubiswe rwose, bamweretse ko nta muhundo urwana. Ariko ngo baba bamuhimbiye bwana Mushakamba cyangwa niwe wabyisabiye. Byashoboka nabyo, gusa ntabwo ari ukumuhindura, ahubwo no gushyiraho undi wo kumufasha, ariko ku rwego rwa FARDC. Bamuhaye umufasha. Wa FARDC uyobora FARDC witwa Kawiti. Yego. Ariko ya PSRS nk'uko wavuze ati masasu yumvikanye kuva ejo Isake, kuva ejo nijoro bagize gutya batera barasa mu birindiro bya M23, bagenda barasamo n'amabombe. M23 irabareka, buracya barabikomeza, barashyekerwa, birangira M23 nayo ivuze iti reka duca agasuzuguro, ibakubita ikintu cyitwa masasu. Janvier Karayiri wiyise generali abonye umuriro wakabonye wamugurumanye ugiye kumutwika, arirukanka kizwa n'amaguru, akigera imugunga amabomba bayamukurikiye, arirukanka umenya yaraye Gisenyi, hari yaraye ateje akajeto, akambuka bitewe n'ubwoba kuko ibintu byamubayeho nawe ntabizi.
rero muri uko kwirukanka muri uko guhunga imirwano n'ubundi yakomeje, ntabwo yirukankaga wenyine, n'abandi be bose ababashije kurokoka birukanse nabo bakizwa n'amaguru kugeza ubwo bageze mu bambiro. Abageze mu bambiro Sadek ibonye uburyo bari kwirukanka nayishyitsamo bafatanya kwirukanka. Amakuru yemeza ko feri ya mbere yabaye Goma, ndetse aba basadeke ngo bari mu gikorwa cyo gusana ibirindiro byabo, ariko rwose babitaye batabyubatse ngo babirangize kubera babonaga umuriro bari gukubitwa na M23, babona bitari bworohe. Ariko amakuru yemeza ko ku gicamunsi cy'uyu munsi intare za Sarambwe rwose zari zageze mu mujyi wa Goma zirimo zikontorora zikubura, ku buryo kuri strategy zabo ntituzi ngo basubiye inyuma cyangwa se ngo bakomeje cyangwa bagumya aho ngaho, usibye ko n'ubundi aho bari habemerera kwitwara uko bashatse muri mujyi wa Sake, bitewe n'uko uwakabarashe n'uri hejuru yabo. Hasi niba bamwe bari hejuru abandi bakaba hasi, bemeye kwitwara uko bashaka, basubira inyuma bahaguma n'uburenganzira bwabo, ubundi bakatega ambushi za FARDC zirimo zizunguza. Rero bwana Sentama, ibintu uburyo byari bimeze nuko babakubitiye za Rutobogo na za Kimoka, babakura iyo ngiyo barabirukansa bagera Sake centre, barirukanka barashwiragira kugeza bageze mu mujyi wa Goma, aho bitari byoroshye. Abasadeke rero babonye badashoboye kwirukura, bizi ko harimo abagore n'abagabo babyibushye bafite amabuno batashobora kwirukanka ibirometero, babonye byanze bihina muri Monisco. Urabizi ko habaho ari bene wabo, n'ubundi bihina muri Monisco bakuraho ibyapa bya Sadeke bagumishaho ibisanzwe, bashyiraho ibya Monisco bagaragara nk'abasirikare ba Monisco. Ariko urumva nyine n'ubwoba iyi Goma cyangwa se iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngira ngo ntabwo bazayivamo. Niba nayivamo ari amahoro ari bazima, bazaba barahahamutse. Ibyo koko Mushakamba hariya birakomeye. Ndabona umunyamakuru wanjye umpa amakuru ya hariya, umuzarendo bishe none ahangaha ararashwe n'imbunda ye imurambitse iruhande, akaba arasiwe ahantu aba bati vifotu njo bya RD Congo, ngo impfu gusa ngo nibyo byo muri Congo. Ngo militaire muzarendo fusillé dans le site Rusayo 2, umuzarendo ngo arasiwe muri site ya Rusayo ya kabiri, ngo extension bloc 40, ni ukuvuga ni kuri bloc ya 40, bloc biriya by'amazu bimwe nous demeurons toujours dans l'insécurité totale, bakubwa mutusaidie mukinge kwanza bakimbizi. Turi mu mutekano muke bikabije, abakuru mudufashe, mutubabarire mudufashe, mubanze murinde impunzi. Hariya rero bwana Mushakamba, hariya ni urupfu gusa rwose nk'uko uyu muturage wa hariya bivuga. Urumva rero hariya, urumva ko Karayire yirutse bamugeretseho undi mugabo, abonye uwo bazafatanya kwiruka. Ariko twakwibaza, hari ahantu naho hahora hatoroshye, Bweramana aho bimeze bite? Bweramana ku gicamunsi uyu munsi bagerageje kusheringa muri ya misozi, ariko bwana Sentama, usibye ku gicamunsi n'ubundi naho ejo barakubitanye, amaze iminsi bakubitana kuva ku ejo bundi ku cyumweru kugeza ubwo ni kuri 12 na 13, barakubitanye bikomeye cyane mu mirwano yari ishyushye. Nituvuga ngo yari ishyushye ubyumve, ariko urabizi ko habayeho strategy ya M23 isa n'isubira inyuma, ariko urabizi M23 n'igisubira inyuma 100%, hari abagenda basigara. Rero umwanzi yaza akisanga aguye hagati yabo. Ni nako byaje kugenda muri Bweramana, barwanira umusozi umwe w'ingenzi cyane uri hariya Bweramana, birangira M23 ntiyari itarawuvamo wose,
ariko nabo bifuza kuwufata birangira bawurwaniyeho bikomeye, ariho barwaniye iminsi 2 ni umusozi wa Bitonga. Uyu musozi wa Bitonga ngo uri strategique ku buryo FARDC yawifuzaga, ariko ngo abarokotse ni bakeya. Kandi ejo bundi twabwiye ko hari aba special force baje, urumva bari mu barwaniraga uyu musozi wa Bitonga kubera guhagarara Bweramana, bakabona hejuru hari ababari hejuru, bakabona bazabona amahoro bageze Bitonga, ariko byabananiye. Bwana Sentama, ikindi cyabayeho nuko ubu ngubu Bweramana twavuga ngo irimo ibice 2, hari igice kirimo kifitwe na M23 n'igice cyasigaranye FARDC. Urumva ko ibintu bitari bworohe. Bweramana na Sake bizitwa impanga mu mirwanire. Iko bimeze Bwana Mushakamba, ariko tugaruke kuri uriya musozi wa Bitonga. Umusozi wa Bitonga agenda wuzi iyo ugeze mu bice by'ahitwa Karungu uzamuka, ni hirya usa n'ugaruka kuri Masisi, ariko noneho Bitonga ikaba muri Masisi, ikagarurwa n'umugezi uhari uca hagati yayo ya Bitonga n'undi musozi wo hakuno wo muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Mushakamba, ifatwa rero rya Bitonga bisobanuye ko M23 iramutse yafashe Bitonga byayorohera neza gufunga umuhanda, uriya muhanda wa Goma, Sake, Minova, Nyabibwe, ikaba yawufungira mu bice bya Karungu. Urumva ko ubundi bari basanzwe bavuga ko yahafungiye hariya Bweramana, ariko noneho urumva ko ifite amahirwe menshi yo kuba yagera kuri uriya muhanda inyuze n'ahandi atari hariya gusa hari isanzwe. Ibi rero icyo byaba bivuze ni iki? Icyo byaba bivuze iramutse igeze kuri uriya muhanda, ntabwo ingabo ziri Minova ndavuga FARDC zakongera kubona uburyo zihuza n'iziri mu bice bya Nyabibwe muri Kivu y'Amajyepfo. Bwana Sentama, ikintu kiriho ni kimwe, nuko urebye ibintu uko biba bimeze, M23 ntiyakora ikosa ryo gutuma hagira bimwe mu bice by'ingenzi biyitambukaho cyangwa se bayifatana, bitewe nuko iraza imbaraga ziri gushyirwa muri FARDC mu bice byegereye cyangwa aho bahana imbibi, irazi imbaraga ziri gushyirwa mu kugura ibikoresho bidasanzwe, irazi imbaraga ziri gushyirwa kuri FDLR kubatoza n'ibindi byose. Rero irabizi neza ko isaha n'isaha hagomba kuza ibitero bikomeye cyangwa simusiga kuri yo. Rero imisozi iri strategique igomba kuzayibera intwari ikomeye ituma umwanzi asubizwa inyuma, akanakubitwa kurusha uko yakubiswe bwa mbere. Nibyo ahubwo buriya biraza gukomera, kandi binarabikubwiye Bwana Mushakamba, biraza gukomera na FARDC cyane. Impamvu biza gukomera nuko iriya misozi irimo irafatwa kandi ni ahantu h'ingenzi, ahantu hakomeye Bwana Mushakamba. Ni ahantu hakomeye, iyo batanze ku misozi biba bikomeye, ubwo undi asigara ahantu mu kabande, noneho kumurasa bigasigara byoroshye, kugira ngo nacyo kijya gitsinda FARDC. Urabona ko iyo igeze mu Isake igaruka yiruka, kubera imisozi yose yitegeye Sake yose yafashwe. Yagaruka hariya, yigarutse mu bice bya nka hamwe barwaniraga ejo za Gashuga, ni mu mubande, ni mu hasi, yahagaruka nka hariya nabwo bakayikubita kuko baba barayitanze imisozi hejuru. Ibi rero bigenda bituma itsindwa, nacyo kibazo gihari, kandi noneho itsindwa na byinshi, kugira ngo ujye wumva n'abasirikare ba FARDC barira ngo ntibahembwa, rimwe rimwe bakaba basiganye n'abarundi ngo bajye imbere nibo bahembwa, sigana na ba bacanshuro bandi na FDLR ko nibo bahembwa.
Bwana Mushakamba amafaranga bahembwa ntabwo abo muri FARDC bayabona. Byose rero bigaca igisirikare intege. Tshisekedi abazi ko kurwana ari ukugura ibikoresho bigezweho, ariko burya igikoresho gikoreshwa n'umuntu Bwana Mushakamba. Bwana Sentama ngira ngo si uko nguko abizi abifata, ahubwo ni kubw'impamvu z'ubucuruzo n'inyungu ze bwite nk'uko bivugwa ejo bundi Moise Katumbi yabikomojeho n'abandi bagiye babivuga. We agaragaza ko kurwana ari ibikoresho, agafata akajya kugura indege igugwa wenda $5,000,000 z'amadolari, akagaragaza ko yayiguze $5,000,000 z'amadolari, akigurira ya $1,000,000 cyangwa $200,000 ngahe y'igipfu cyangwa se ishaje cyangwa se ya pirate, ariyo igera ku rugamba itaranarasa kuri M23 ikaba irahiye, cyangwa se intare za Sarambwe zikayiyobya. Ngayo nguko ibyo nibyo tuzi bisanzwe bibaho, kuko iriya ntambara n'urucuruzo ikaba inyungu ikomeye cyane ku bategetsi ba Kinshasa. Ariyo mpamvu bahora mu magambo amwe, mu ndirimbo imwe yo kugereka ibibazo byabo ku Rwanda, kandi bazi neza ko nta hantu ibibazo bafite bihuriye n'u Rwanda. Ibyo Mushakamba urakoze, twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo nta kibazo. Reka dushimira abari badukurikiye, twongere tubibutse ko kugira ngo amakuru yacu ajye abizanira baba bagomba gukanda subscribe, haba kuri radio televiziyo n'uruya Mashariki ndetse no ku Muco Wacu TV, kandi subscribe ikandwa rimwe gusa, ntabwo ukanda ubwa kabiri. Iyo ukanze ubwa kabiri ubusohotsemo bigusaba kongera gukanda kugira ngo ugarukemo. Duhe rero ibitekerezo byabo babyandike ahanditse comments, babidushyikirize kugira ngo tunoze ibyo tubakorera. Reka nsezere na Sentama. Urakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye. Nshimiye abadukurikiye aho bari hagiye hatandukanye, tubashimira ko bahisemo radio televiziyo n'uruya Mashariki hamwe n'Umuco Wacu TV. Nanjye ndi Mushakamba Maurice, Imana ibahe umugisha.